O, zdravo, nisam vas vidio. Dobrodošli u Kako preživjeti u šumi. Danas ću vam pokazati kako da napravite kuću. Follow me. Daleko smo od civilizacije, kao što vidite. Da. Mi smo daleko od grada. Da. Ispred nekoliko metara ispred nas je selo, ali u selo nikad ne bi išao. Jeste. Kao što vidite, ovdje uopšte nije paljena šuma. Tu su samo divlji medvedi igrali. Moraš Makarenu. Ja sam narator. Dobro, ja sam kamer, ajde. Kao što vidite ovdje je trnje. Sad ću vam pokazati tutorial kako da pređete preko trnja. Znači, vama česta greška je da hoćete da zaobiđete trnje. Kao na primjer ovdje. Ne možete. Ne. Ne. Možeš da kažeš, post, ne! Dobro. O, zdravo, nisam vas vidio. To snim... Moraš ovu montažu. Da, našli smo Šumu. borovu šumu. Da, i Veoma Sjećamo drva. Da, sad sjećamo drva. veoma zdrava. Osjetite taj vazduh. Neki misle da je ovo u stvari jelena šuma, ne. Ovo je borova šuma. I to je vama zdravo sjeo tiglicu. Čuti. A što da ispravo. Kao što Sad ćemo mi sjećamo drva da napravimo kuću, sad se vratimo. O, zdravo, nisam vas vidio. Veoma važan faktor u preživljavanju je da pronađete drvo za ograd, kuću, plažu. Da. Kao što vidite, ovaj nož je predviđen za sečenje drva. Ovaj ne toliko, ovo je tanto, a ovo je karambit. Karambit. On se drži ovako. Ako hoćete da budete gejevi, ne, on se drži ovako pravilno. Može, treba pomoći. Veoma je efektivan, kao što vidite. Sjeća drvo. Veoma je efektivno. Veoma je kompleksan. Ne mogu, čekaj. Osjeći još. Još malo i tu smo. Kao što vidite, isekli smo drvo. Morate da obeležite teritoriju. Sad, znate kako to psi rade, naravno. Kako? Nožem uražu svoje ime. Naravno, ja ću da je cenzurišem, zato što niko ne zna da se ja zovem Vasilij. To ćeš morati u montaži. Hoćemo. Dobro, ne vidi se sad baš, ali dobro, ne verujem da će ovdje neko da dođe. Ne. Daleko smo mi od civilizacije. Sada moramo... I tamo uopšte nije divlji šakal, pas, vuk, čarobnjak. Ajmo da ih ulavimo. Idemo u lov. Idemo. Veoma važan faktor je lovljenje, tako da... Morate da izgledite krokodilama. Idemo. Nažalost, ta zver nam je umakla. O, vidi, Vasilije, šta je ono? To je naša kuća, to smo mi napravili, kao što vidite tamo. Skupili smo drva. Da. Ajmo da pokažemo showcase na kuću. Moramo prvo da im pokažemo put do kuće, da se ne izgube. Ajmo, idemo. Vidite, ovdje imate most. Vidite, stabilan je. Ali mi zato idemo lakše. Ali ne! Mi preživljavamo, nama ne trebaju mostovi. Sve što nama treba je hrana, dom i sve. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Bera grill.